Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba Kejela Ubak Prastun Tensong ulong ba kajing syemrai ban ailat biang ikinong rep bantit yo dawai yuria kadawai sbo kade hadian bikinong rep ke East Khasi Hills hapo kajing alam ubak kanseng lensheng kilawan kerpan namar kinong rep kile kendu ya kajing nado ba sorkar kalakhang hosnam arajar khatsau ban pendon kam dawai yuria habathung jingthung henry menta ka sorkar kan sya biang men pendon kam dakaba ai subsidy 100% ban nom ban khia ikinong rep habathiet ya kadawai yuria habakali babale uyat la nau menteri katenat kam rep uba bantai dor lingdua uba prastun lapen syai da kabaong ba haba kinong rep kiwan hau ki haban yarap hendai kamut bagi le kiar yo menteri katenat kam rep nakalian jongka office jongki ni farmers set jongka East Khasi Hills district akaba kiwan mani penduk kerpang yana kikwa pada kedua UCM dan dari snowball UCM menyala lagi siapa tura. Bat kajingi kedua bat ki kadon ka isu ka bakam kia ka bakam kata ndak komentar rep yang dicinton kam joki. Bat kata kalau ngah ka bedai bat ka dawai ka bengong ka fertilizers ka ba baru sekata arajar khatsau hadu arajar khatsau ke sorkar ke ai ke lat lengba joka Ministry of Fertilizer bangin supply yakini ki urea itu fertilizers ki bapendon kam haga batung jhur haga batung pan haga batung ubi bat kiwe ki jhur ki jeb ki ba ki atum kata kade ke wiki isu ke bagiwan namar hadim jong u arajar khatsau hak tu kapor ba ya ke sorkar dan yalam dari Dr. Mukul sama ula ban no ula discontinue no ban supply yakini ki urea dengan fertilizers hak kerteng jong katu ko organic mission bagi om bangin encourage ngin pensilur ikinong rep kijongi ban menom penor kamsu ia kitu dawai kiba ongno kidon kitu ki chemical kenang bangin long healthy ngin long insight in plan hadin sya kata commission berka intention jong ka sorkar kalau babiang ampong kalau biang te henry menta nado aja khatsau te terhadu kini kisna ani usbi kadon pitching ya ka bakrau bawat nakaliang jong ka agriculture department hadin bakalum kalangi ka sensus ka shem ba ka production kahir jan saupo 100% dah kabam apply gitu kita wai dah kabam apply betang dah gitu kemo kita wai ke bangi ongki organic manure kabang ila banyo hilo kata kadai ka we na ka issue ka bakiwan bani kren mana bat ka ba aru ka issue kalong ba kiwan ban kerparu lada long ban aban lada pi ailat ia kena fertilizer bahkan long biang kumju kumalong syua jung ajar khatsau baka sorkar kan sio bahaban ai subsidi lane ban ai da kador kabatat ka subsidized rate ya ki nong rep kum bajule haki tu ki por mensyua kabamut hadu ara hajar khatsau syaru de ha ji kren ban kine ki seng nong rep apa ke jing alam jong ubah kan sing jadi siang rengkat bagi active members jong gini kiseng nong rep East Khasi Hills dengan ala pentip yaki yakarai kabangi ke sorkar leadership kabanung kong ni rupi how dia benai la rep leadership yakarai ba ngin sya biak menta ban supply yakini fertilizers bat ru ngin take up yakani bat ke sorkar India namar ban supply yakini fertilizers kadon ru ke ministry ke fertilizers ministry hakaban nakaliang jong UCM nakaliang jonga akan dikatayo banwan ngin leci dali bat kelak don kajing kermen bangin yo biang ikini fertilizers ndak kementa kini kinong rep bonjat kir komrep ke joki kenang ban kentiu ia kayo kapot joki bat kaba aru kenang ban kentiu ia ke production kabale si kide ban yo 6 kilo
claim apply ya kan ka fertilizer kiyo no tan san ho kilo ru kilo la ni nhiều ho kilo dia kata kan ka way ke issue but ngan yo tu yo pi ka sarkar kala issue ya ka way ko order haga kendai tarik ko banaya August kendai tarik August na issue ko order ba nakalian joka agriculture ba ya kan ka mat ka bangim sya ban apply ka dawai ngin mentangin lift no ya kata ka order ke bamsya ngin sya menta bat kumong minta ke jingi kren jongi kolong bat ka Ministry of Fertilizers ba kan snau bah ban ai biang ka allotment siapo ka sarkar ni kala kat kum ke jingron kam khnang ba ka sarkar ni kala leng ba jong ka me ko fe ngin la bat supply kini dawai sya kinong rep keleng bat kan ni ka bangai i ba ya ke jingron kam kini kinong rep ka bakun de hapo is hasil jongi ki ba pen mi bun maksimum ya kini ki jur ki jet hoi katukan ni kalak banlong seboi katukan ni kalak west castles tenai maksimum kajia hang ni apo east castles de ngelayat hu la percaya ki bakal di notification ngila penmi aga kendai kari kabaar ki keren Jepang to andalah le ya kata hatu ka sarkar kan le umru da kamta ban le ka subsidi de menne ngani tu mesti le show meeting UCM banna HKBD batkan iru nama ke notification ke ai ke agriculture department kolong ba ke subsidi kambon 6 dan subsidi tambah ya ke jinde ya katu ke dawai fertilizer ngin sim menta na ke sarkar India lengba jo ke Ministry Fertilizers di menang ya show meeting UCM bana namar bayakan ni kijing supply kena dawai kan hapaniat lengba jo ke Mekofet dengan kuah ban pentip syapi hadir mengisau meeting bat itu ki members jom itu ki farmers jom ka is hasil ngai tu iki banglaya shim ya karai ba ya ka subsidi nakalin do sarkar ngin al san 100% la da dor kalong san spa ki nong rep kin si aspa san po bat ka sarkar kan siu aspa san po kata kadai ka mengishim karai ka ba najrong UCM batna bat ya kan ni ngin sa penmi ya kan notice la ni kan notification ha kan ni kata yeu kabanwan lengba jong ka department ka bagi ong ka cooperation nama ka Mekofet ka hapo ka cooperation dan dapat na katadawi ya kan ni kumong pi ngin sa penmi ha kan kata yeu banwan ban notify ba ka subsidi na kamenta kini kitawai ka bangin supply kabakin tit kini kin nongrep ke jangi ngin penpoi syaki lengba kata ka subsidi ke mengin ai san 100% yang di nongrep kata ka badingkong ka point ka bangakwa ban keren le dapat pensai hakmat jangi hakan ka por ya ka ka bangan nakaliang jangi ka sorga apo ka jinglam jong konrat sama ngilaya sim ya karai nalor bangi ong mengin syak biang ban pendon kam ya fertilizer mentaru ngin syak ya ban subsidize ya kan ka fertilizer kenang bakin pait ba nong rep jongi kin yo nong bat kin la bat hak penting ya ka kamai ka gaji ke jongi kata kadai bentar ka benengkong bat ngelapen pau syai dari kin nong rep menne kata jingewan joki baro ngalak keren ya ki ka masai bangi ke sarkar ni penslur ya pi ni don rengkat bat pi tambah hak juga por bang ong bangin lift ya kena ban penut kam you fertilizer kamut ru hak juga por baki kum kinong red kin taru kala kelenti ladala ba ndai ban susani tan tang hak fertilizer namar ka deka chemical mixture ladala baki ru kin persyang la ka juga put ka bor yo don shu ke judge bo ka balak si ka pendon kam ni chemicals balak ban pendon kam hak thum ka te ke joki ya kata ngakarpat nakale sarkar yakin nongrep ngin pensultan ya kan chemical ngin pensultan ya kini fertilizer dan re haka juga por nyimpan sepaku den menyi baka production kahia nyimpan se hamban ailat yaki tambah haka juga por dan jingketu jong ini sarkar ron bakin persyang ru katalah banwa susu le sekilat kilenti dukum weka nak kamenta bakin penun kam daki sbo
ki balak se ni penmi hi nalaying la jong lene nala ka jong ka ri nala ka jong ka jela ka jong kata ka de ka poin ko kong pela buka ban kili ji la se to marba banidor de bisa ho kalau balik di ini tidak penting marba kam don kata ka ai nomor ba pi pin ong tang ya kai pi la pi kali ya kata matrai kam ha ba pin lo kali mu ta jaji nomor kan ni ka de ko ba kidon ki isu ki bakiwan sana ngin apa resolve ka kidon ki isu yong ki chat isu ke bau CM ban nga let's say kimla na po te mo kidon ni no ban le ban take off ki ki isu te kata ka de ka bang ba besar mut ban ong ba bengile politics kamut ban ong ba utau minister ubong trekam ngam ong bukta kajing trekam kaya tu nrei don pat ki chat isu ki ba kinum la let's see ban sim ha level joki kahaban poi sana bat kahaban poi ru sha usia tapi kata tengok hi kan mau bah kawe lada mentah ide baskutu saya kira lada mentah is stick bait bakal long organic lagi ong pa organic mission organic agriculture ni haban perkat pada cake production lada 40-50% ke minus kai ka feed joki dong red kai ka banjia ya ke ekonomi joki jela ko te ngi haban balance au de kata daw ngati kane kade ke transitional period ka bangi ngi kwa bakin nong red wat la dingi sya ya kaniru namar ngin ya kane ka bangin le ru ngin notify ya ki area joki laki jongi jong haki block level laki jongi jong ki area ngin notify but haga juga por nakaliang juga agriculture department kan pelong ye kerja seminars kan pelong ye kerja workshop ba kin nongre nalor bagi penon kam ye kin fertilizers lada don kelenti bakin hikailem ye ki kumno banle yo le se da ka bangile da ka organic manure yo ka production kam kiu de itai benta tidak kadang ni ong ba side by side kamla ban ong bagi sukang bai sebab ya kan ono ka kam ngin si ong bagi sukang kersan sebab de siap jalah baniap jah siap tangan lah baniap tangan bat kala ru ban kata ya ke ekonomi jo pasti jo ni barat